Atomska banja Gornja Trepča poznata je kao mesto u kojem je umrla multipleks skleroza, a izvorišta bogata litijumom i celzijusom leče sva neurološka oboljenja kao i bolesti unutrašnjih organa. Nepunih 10 meseci nakon privatizacije, banja je od prirodnog lečilišta postala prva privatna specijalna bolnica za rehabilitaciju u Srbiji. Potpuno smo opremljeni za pružanje takvih usluga jer smo dobili odobrenje Ministarstva zdravlja za obavljanje te delatnosti. To znači da ispunjavamo sve uslove koji su tu vrlo strogi i postavljene strane ministarstva. Zdravstveni turizam sinonim je za ovo mesto, a u poslednjih 10 meseci u kompletnu adaptaciju lečilišta i medicinsku opremu uloženo je više od 120 miliona dinara. Kupovinom 5. septembra zatekli smo 45 ljudi u stalnom radnom odnosu. Trenutno ih ima 55 plus 35 ljudi po ugovornoj obavezi. Mnogi pacijenti u ovu banju dolaze godinama, ali posle uređenja kapaciteta broj gostiju se povećao za 30%. Sve više Slovenaca, Italijana, Nemaca i Grka koji su lek potražili upravo na ovim izvorištima. Mnogo je lepo, osjećam se mnogo lepo. Disciplinovani su, hrana je izvrsna, A kategorija. Iako su privatizaciju banje pratile mnoge sumnje da će novi vlasnik promeniti njenu namenu, zdravstveni turizam ostaje njena prvenstvena delatnost. Za televiziju Pink, Vesna Todorović. Pritegni ruku, još i za par.